wazira iteeka likikakaati kanti maama ateekwa okuba nikyafuna maama w'omugenzi oba baba w'omugenzi wabula ateekwa okuba ng'agwa mu kategore ya kye tuli kweta dependent relative nti obulamu bwe omugenzi waafiiriire ng'omugenzi n'amubeesaawo n'amulabirira fule embeera ng'eriwo oluyisa ayinza n'obutaba maama oluyisa ayinza obutaba baaba ayinza okuba mwana oba ng'eriyo muganda waife eyafa yatulekeraawo abaana babiri. They are relatives and they've been entirely dependent on the deceased. So tusooka kukakasa nti they are relatives nekisookerwako. Then they've been nensonga lwaki tumweta dependent relative. Era emirundi mingi kireeta keerere. Tukiri mtu simanyi mama baba oba baba mugenzi kiri oyo abeire nga obulamu bwe bwona okuwangaala n'okuba mu bulamu obwensi buno abeire ali kwona omugenzi. Waliwo omwani naife yafuna enda mu mwaka guti yatuzaalira omwana mwani naife eky'omukisa omubi ye yafa aye akaana kano kabaire gano obulamu bwako bwona tukaide na baba wako nga keeta musanji kakulire ku bigere bya dada buti mpegano dada wako afiire akaana ako kafuna omugabo mu baako ojja baako tokoba oti wano omwi watafuna bya busika. He is a dependent relative as a baba undi as a family yindi jaili. He is a dependent relative. Omwana oyo oba abagwa mu kategori eyo waliwo munaife mukosefu okuva obuto bwe yazaalibwa nga mulema era abayirewo ng'embeera yona okulya okunwa okulabirirwa abeere ku mugenzi ezabwokoba oti ono taafune. So baba iwe olinamu ku akasente ku masamba gabikado evuganika motoka otajja kudodobya na muwala ngokoti buti mutani wange yafiire tugabane wano zena mumpe kushare tuli kuyamba ekyo kyo kitegeerekeke oluyisi bayina zaala baife bajja baafuuka boona ekizibu era bino ebintu bya mwana wange mwene mwenati nifo twabipakasa kino ekibanda kyali kyanze nalataawe nifo twakimusikisa maama tukwebaza olwebyo bye wakolera twebaza Katonda olw'obikusobozesa aye buti obulamu ikiriza tubutambule nga ebuli kufuanana. Let us live our life the way you lived yours. Ekyo ikiriza abagwa mu category ya dependent relatives bwe babaawo bafuna 9% singa baliwo. Yes nga baliwo mwenda ku 10 bafuna 9%. Kwegamba tulina 10 awo tutoola ku endala ya musika omwenda gwajja mu abo kalikuwamu olutolo kumalawo dijire wa ba mama olishibona ndooza eda 25 buti 75 esigaire nejja mu betweta ba lineal descendants n'abaana b'omugenzi ab'obuwala n'ab'obulenzi kyenkani kuzira kunti bana abalenzi bafune ku kyankizo ekyo tusobola okikola mu buntu bulamu ni mukuteesa nti mwabala mufumbirwa asada balikola bulungi mwakiti mwebere ne muleka bano bani na imwe wano ayera kya buntu bulamu mu buntu bulamu ayite kaliko abona bafune bona kyenkani ezire ebyo era weena kubanga nze nsobola okukeya nibaani naze nti anti iwe wafumbirwere tuleke wano guno omugabo gwaife ayidukira zeena ani n'omukyala eyafumbirwe wange era ngewaibwe yena aliyo n'omugabo okay nolwekyo nza lukusa ludodovi ya mwani naze bali azaaki Joyce oba Ruth Kawuma oba ningandi mukoba nti iwe ganoza omugabo tujja bwa mu buntu bulamu mpozi obuzibu ettera okufuna ni buno Grace nti ebintu eby'obugaiga byabayise ife ni bayina ife tibiri mathematical kuba nensonga lwaki tuli kubiriza abantu begeino buntu bulamu amateeka gogainonoire percentages dino ayo osobola okumbuuza oti do tudifuna tutya nga kizibu okutegeera baba yaleka ekibanda eruwoko yaleka ekindi ebuyengo yaleka ekindi enawantumbi yaleka ente 3 engeri y'obitemaatema mu okoba oti eno buti this is what amounts to 2% nga kyona kizibu
nensonga lwaki oluyisi tuyirabwa mu buntu bulamu twakoba tutyaba nange tikutematema mu bantu aye mukaire waife mama Joyce ni baganda baife be watuzaala nabo imwe musigale ku mugabo gwena wantumbi mama Fida ni baganda baife ni bani na ife be watuzaala nabo imwe musigale ku mugabo ogwebuyengo ibutimpegano iwe ni twajabwa tutyo twakoba tuti iwe kuume ekijja iwe sigala wano olwisi tuyirabwa mu buntu bulamu tutyo nga percentages estate nzibu yakugabira ku calculator baba nzibu yeni bwenkuwe ente ekikumi ninkoba anti following gabino eroid argument endala okujiwa omusika akoba ati eyo ntono it does not amount to 1%. Ali kwenda okuwereza message ku WhatsApp oba message ensoga yene bita ku 0704